Amakuru akomeye cyane aremeza neza ko imirwano karabutaka yabereye Kirungwa ari imirwano yaje gutuma hagwa abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ibintu byagaragajwe nuko haje gukurwa iyi mirambo, hagaragaye imirambo myinshi cyane yamaze kujyanwa, ariko kandi n'amashusho yasirikiriye agaragaza abasirikare bari gushyingura bagenzi babo mu bihuru muri ibi bice. Ibintu byateye benshi cyane kwibaza uko izi ngabo zibayeho. Benshi barasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'imirwano ikomeye cyane ya M23 yongeye kuba angaha Kirungwa ndetse no mu bindi bice bihakikije, ariko angaha niho hakunze kugaragara imirambo y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi, aho bongeye gushyingura mu ruhame ndetse bashyingura mu mva rusange, bitewe nuko iyi mirwano yabasigiye imirambo myinshi cyane. Aho M23 yongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane muri ibi bice, nyuma yuko byoherejwemo umwe mu bajenerali babi cyane b'abagome ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, General Masunzu, wahise ufunga ikirwa transport cyose, ikirwa communication n'ubuhahirane hagati ya M23 mu bice kontrola ndetse no mu bice bikontorwa n'ingabo za leta, yahise ihagarikwa. Ubu tuvugana abaturage bakoresha moto, bakoresha imodoka ndetse n'abakoresha amaguru ntabwo bemerewe kuva mu bice M23 kontrola ngo babe bajya mu bice bikontorwa n'ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana Runingu bariyeri ziravuza ubuhuha, abawazarendo bazihagazeho ndetse n'imbunda ndetse n'izindi ntwaro za gakondo. Ibintu bikomeje kugaragaza neza ko ikintu kiri gututumba muri bice ari ikintu giteye ubwoba cyane. Imirambo M23 yongeye kubashenjagura neza nk'uko byatangajwe. Ibice bitandukanye byo mu nkengero y'umujyi wa Uvira kuva hagiramo General Masunzu bisa nkaho byabaye bishya. M23 none iri gukubita itababarira. Ubu tuvugana ahitwa Runingu hirya y'amabariyeri, amakuru aremeza neza ko ingabo za leta ya Kongo zari zagerageje kurenga umurongo utukura, zaje kumishwamo urusasu ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi bikagaragara neza ko General Masunzu yongeye gukora amakosa akomeye cyane yo gusaba ingabo ze ibyo zidafite. Uyu mugabo ibice yerereyemo akunda kugaragara asaba ingabo ze kwa advancinga ndetse akaziha deployment zitandukanye, ariko zitajya zigera ku ntsinzi bitewe nuko abashora ku mirongo y'imbere ku rugamba agashaka ko bakora ibyo badashoboye, abashaka kubafata nk'igisirikare gikomeye cyane ndetse gishobora gukora operasiyo iyo ari yo yose. Ntabwo aba yumva ukuntu inyeshyamba za M23 zikomeza kugenda zibafatana ibice ndetse zikaba zikomeza kugenda zituma benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basiga ubuzima. Ubu tuvugana benshi batangiye kuvuga neza ko uyu mugabo wizanye muri bice bya Uvira ejo dushobora kumva inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko M23 yamugandaguye ndetse mu maoperasiyo akomeye cyane nk'uko intare za Sarambwe zagiye zibikora, zabikoze mu bice bitandukanye. Kuri ubu ngubu benshi baravuga neza ko uyu mujyi wa Uvira ari hamwe mu M23 imemoriza ndetse yagiye imetiriza, ikagaragaza neza ko nta wayihakura ndetse muri izi nkengero. Operasiyo zo guhitana abacansho ndetse no kubagabaho ibitero, operasiyo zitandukanye zo kujya ku mazu yarabitsemo zahabu Kisekedi yagombaga guhaneva, operasiyo zitandukanye zahitanye bamwe mu bakoruneri cyane barimo na Colonel 00 wari warazengereje ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya M23. Benshi barahita bavuga neza ko n'uyu General Masunzu ashobora kuza guhura n'uruva gusenya mu gihe yaje kwitarika muri uwo mujyi ndetse agahita akora ibimeze nk'impindura amatwara kugira ngo yerekane ko yahageze. Ubu tuvugana uyu mujyi wa Uvira urakontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi n'abawazarendo n'abacancuro bakeya basigaye muri uyu mujyi. Bisa nkaho uyu mugabo akimara kuwugiramo yashatse kugira umujyi mushya, kandi ibi ntabwo bikunda kuko M23 yarahafashira hazi ndetse no kuhava ntiyashizemo, ibarizwa mu nkengero zaho. Ibintu bishobora kuza kugora uyu mugabo kuyobora ibi bitero bikomeye cyane nk'uko yari yavuze neza ko aje gukora ibyo benshi cyane batatekerezaga. Uyu kandi M23 isa naho idatinya uburyo bwe bw'imirwanire kuko yagiye imutsinda mu bice bitandukanye. Icyateye benshi cyane kwibaza byinshi n'izi bariyeri, ariko kandi bakavuga neza ko ari ubwoba igisirikare cya leta ya Kongo cyagize bitewe nuko cyamaze kumenya neza ko uyu mujyi urimo abasirikare benshi cyane ba M23, ariko baba barimo batambaye impuzankano ndetse bakora mu butasi bukomeye cyane, ahubwo ku mugoroba bakaba bakora ibisa naho hari ibitendo bikomeye cyane bitewe nuko hari abaturage bakorana baba babikije bimwe mu bikoresho bashobora kwifashisha bya gisirikare.
Imirwano yo irakomeje muri bice bya Kivu y'Amajyepfo mu by'ukuri aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gukora igishoboka cyose ngo M23 ibe yasubira inyuma, ariko isa naho nayo idashaka gutsimbukana gatoya, ahubwo ikomeje gusonga mbere ahakomeje kugwa ingabo z'abarundi nyinshi cyane. Kugeza ubu abasoda b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano ntabwo babarika. Amakuru aragaragaza neza ko uko imirwano ihagaze kugeza ubu igisirikare cya M23 kiri imbere ndetse cyatangiye kugenda gitsinda, aho benshi batangiye gukoresha imvugo ziremereye cyane zivuga neza ko uyu mujyi wa Uvira ushobora kuza kongera gufatwa. Ariko kandi nyuma y'uko General Masunzu hageze biravugwa neza ko ashobora kuba ari urupfu ruri kumugendamo, kuko intare za Sarambwe zagaragaje neza ko zifite ubushobozi bwo kuba zamuhitana nk'uko zagiye zibikora. Amakuru aravuga neza ko operasiyo zitandukanye ziri gukorwa mu bice bitandukanye. Uyu mugabo ntabwo haramenyekana inyubako ashobora kuba arimo cyangwa se indake, ariko ntabwo babitema M23 kuko n'abacancuro ku munsi w'ejo bacukuwe mu ndake aho bari bihishe ingabo za leta ya Kongo zikimara kubatererana, nyuma y'uko zari zicanyweho umuriro zikirukanka amasigamana. M23 ikaza kuvumbura aba bacancuro bagira kuri 4 bari bitsimbye maze bakaza gufatwa, uretse ko umwe yabashe kubasha gucika araswa mu kaguru yirukanka, bitewe n'uko hari haje operasiyo ikomeye cyane y'ingabo za leta ya Kongo n'abarundi baje gutanga ramforo. Birangira M23 ijyanye 3 muri 4 yari yamaze gusanga muri indake. Ibi rero benshi bakabihuza nuko General Masunzu nta bwirinzi budasanzwe afite no ashobora kugandagurirwa n'intare za Sarambwe hano muri uyu umujyi wa Uvira. Inkuru igezweho ni inkuru ibabaje cyane yemeza neza ko General Masunzu y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC uyu nguyu ufatwa nk'umugome cyane ndetse ugenda ugaragara mu bikorwa bikomeye cyane birimo gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi batavuga rumwe na leta ya Tshisekedi. Uyu nguyu amakuru aragaragaza neza ko yamaze kugera mu mujyi wa Uvira, ibintu bigaragaza neza ko ubwoko bw'abanyamurenge buherereye hariya mu bice nka Minembwe ndetse no mu bindi bice bushobora kuba bugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. General Masunzu wa FARDC ageze hano mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko yakoreraga mu bindi bice bitandukanye. Uyu numwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ufatwa nk'umugome kabombo ndetse wagiye ugaragara mu bikorwa bikomeye cyane byo gutsemba ndetse n'ibindi bitero bitandukanye, aho yatangaga amabwiriza kuri izi ngabo ayoboye. General Masunzu iyo tumuvuze akenshi benshi baba baramwumvishe kenshi mu matwi yabo. Ubu tuvugana kigera muri uyu mujyi wa Uvira isakora ibisa naho ari amahana akomeye cyane, bariyeri nyinshi cyane zahise zishyirwa mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana nta muturage wemerewe kugera mu bice M23 ikontorora ndetse nta muturage wemerewe kubivamo ibi bice M23 ikontorora ngo abe yaza mu bice bikontororwa n'ingabo za leta. Ibi bisa naho byabaye bibi cyane ku ruhande rw'abaturage bakomeje kugorwa n'iyi myanzuro ikomeye cyane, amabariyeri akomeye cyane yashyizweho ndetse ni nako hagenda habera ibikorwa bisa naho ari iby'urugomo muri ibi bice. Amakuru aragaragaza neza ko kuva Runingu ujya mu bindi bice bitagikunda, hamaze gushyirwa bariyeri zikomeye cyane zashyizweho ku itegeko rya General Masunzu wamaze kwemeza neza ko ubu ngubu nta mihahirane igomba kuba hagati y'abaherereye mu bice M23 kontura ndetse n'abaherereye mu bice birimo ingabo za leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana kuva mu mujyi wa Uvira ujya mu bice M23 kontura bisa naho bidakunda ndetse hamaze gushyirwa amabariyeri akomeye cyane. Kuva mu bice M23 kontura ujya hano mu mujyi wa Uvira naho ni ibintu bigoranye cyane kuko hari amabariyeri menshi cyane ndetse yashyizweho ingabo zikomeye cyane ziganjemo abawazarendo. Kuva kuri ubu amakuru aremeza neza ko ibi byakozwe bitewe n'uko hamaze kumenyekana amakuru akomeye cyane nyuma y'uko twababwiye inkuru zitandukanye zemeza neza ko ubutasi bwa M23 busa naho bwamaze gufata umujyi ndetse bitaziguye, ariko kandi hahise hafatwa ingamba zikomeye cyane twakita iz'ubwirinzi ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko izi ngamba bamaze kuzifata amazi asa n'ayarenze inkombe. Izi bariyeri zirakomeza kurinda ngo abaturuka mu bice M23 kontorora yaba abaturage cyangwa se abandi bakorana nayo. Ibi byose byatumye abaturage bahura n'ikibazo gikomeye cyane cy'imihahirane, ari nako benshi bakomeje kugenda batotezwa muri uyu mujyi wa Uvira bashinjwa kuba ibyitso bya M23 by'umwihariko abaturage babarizwa muri ibi bice bavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa. Inkuru ziravuga neza ko M23 ikomeje ibikorwa byayo bisa naho ari byo
kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, nubwo bisa nkaho abatasi bayo bamaze gutanga amakuru neza ko uyu mujyi kuwufata byoroshye, bisa nkaho bikigoye kuko amakuru agaragaza neza ko izi defense ndetse n'izi bariyeri zashyizweho n'uyu mugabo General Masunzu zisa nkaho zigomba gukoma mu nkokora ma 23. Gusa babireba bavuga neza ko ari bariyeri zidakomeye cyane kuko nta bitwaro karabutaka bihari, ahubwo hari ingabo zifite intwaro zikomeje kugenda zihangana n'abaturage, ibintu byagaragaje neza ko abaturage batabyishimiye na gato, ndetse General Masunzu yakoze imyanzuro benshi bavuga neza ko ari imyanzuro itari ikwiye umujenerali w'igihugu. Ibi bigaragara nko gucamo ndetse no kugaragaza abaturage nkaho barimo ibice bitandukanye, kandi mu by'ukuri nta mahitamo bagize kugira ngo hamwe habe hakontororwa n'igisirikare cya leta ndi hakontororwa n'izi ngabo za 23. Kugeza ubu rero amakuru aravuga neza ko imirwano ikomeje, ndetse 23 ikomeje kunyura mu bindi bice, ari nako abaturage bashaka kwidepurasa bava mu bice bimwe bajya mu bindi bakomeje kunyura iz'ubusamo, bitewe nuko ibinyabiziga bitemerewe gukorosinga muri ibi bice uturuka Runingu werekeza Uvira, bitewe nuko amaze gushyirwa amabariyeri akomeye cyane. Benshi bati aya ni amabariyeri agamije kwica ndetse no kuvangura abaturage bo kuri ubu butaka. Amakuru aremeza neza ko General Masunzu akimara kugera muri uyu mujyi wa Uvira ibintu yabidurumbanyije, ndetse ibintu byazambye cyane bisa nkaho byabaye bishya. Benshi bakavuga neza ko ibi ngibi rero ari byo bisa nibigiye kurangiza izi ngabo ziri muri uyu mujyi. Benshi bavuga neza ko hatangiye no kutumvikana hagati y'ingabo zaje gutanga umusada nyuma y'amategeko mashya ya generali uje gutanga amabwiriza uyu nguyu General Masunzu benshi bafata nk'umugome umwe ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo. Benshi baravuga neza ko uyu mugabo yamaze no guhabwa izindi nshingano ziremereye cyane, ashobora kugira uwungirije umugaba mukuru w'ingabo w'iki gihugu cya Kongo. Birumvikana neza ko uyu mujenerali Masunzu ari umwe mu bakomeye mu gisirikare cya Kongo FARDC, ariko ibyo yaje gukorera abaturage batuye mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zaho bisa naho ari ukubafungira mu icupa, bisa nkaho ari ubugome ndengakamere. Ibi abikora asa naho ari gushyiraho ngo ingamba z'ubwirinzi, nyamara ntibuzamo 23 kuba yafata ibice ategeka cyangwa se akontorora. Uyu mugabo General Masunzu yagiye atsindirwa kenshi na 23 mu bice yari yahawe kugira ngo akomeze kugenda biyobora, none azanywe na Uvira. Nta na hamwe 23 igeze ihangana n'uyu General Masunzu ngo ayitsinde, bisa nkaho yagiye atsindwa na 23 mu bihe bitandukanye, aho 23 hose yagiye inyura yerekeza mu mujyi wa Goma. Ubwo turavuga za Minova, za Sake, za Kabati ndetse na za Petit Masisi, ndetse no mu bindi bice bitandukanye nko ku Mushaki ndetse n'ahandi n'ibindi bice byagiye bigaragaramo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. General Masunzu yabaga ari umwe mu bari guhedinga ibi bikorwa ndetse banafite ijambo rikomeye cyane. Yagiye atsindwa cyane, gusa abenshi bavuga neza ko nta taktike z'urugamba nyinshi cyane afite cyangwa se uburyo bw'imirwanire, ahubwo we icyazweho n'ubugome ndengakamere ndetse bukorerwa benshi cyane mu bice aherereyemo. Akigera muri uyu mujyi wa Uvira hahise habamo impinduka bigaragarira buri wese, amabariyeri ya hato na hato, ndetse urugomo rwatangiye kongera kuburwa n'abaturage bavuga neza ko babangamiwe ku buryo bukomeye cyane. Wazalendo nazo zabuze aho zisanzurira. Uyu mugabo yazanye impinduramatwara muri uyu mujyi wa Uvira, ariko bisa nkaho ntacyo biri buze gutanga kuko n'ubundi bice bitandukanye bya Mikenke ndetse n'ahandi zasangiye mu kibaya cya Ruzizi, aho hose hakomeje kubera imirwano kandi igisirikare cye gikomeje kugenda gikubitwa. Uretse igitsure ndetse n'ubugome uyu mugabo avugwaho, bivugwa neza ko ibijyanye n'igisirikare ubundi atabyumva cyane, ariko bitewe n'igitsure ndetse na pureshe yo gusaba ibidashoboka ingabo abayoboye, hagiye hagaragara abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo bitanga mu maboko ya 23 kuko babonaga neza ko bari gusabwa ibidashoboka, bikaza kurangira bisize mu maboko y'umwanzi mu bice uyu mugabo yabaga kontorora. Ibi rero nibyo bigaragaza neza ko uyu mugabo General Masunzu ari umwe mu babaye ikibazo hano muri uyu mujyi wa Uvira, kandi n'ingabo ayoboye muri ibi bice nyinshi zikaba zitamwiyumvamo kuko arazihasanze kandi zari zisanzwe zikontorora ibice bitandukanye, ariko puresha yuko bohereza ku mirongo y'imbere ndetse no mu bindi bice bitandukanye akabatuma muri operasiyo zisa naho zidashoboka, zigoye bitewe n'ubushobozi bw'izi ngabo. Ibi nibyo byagiye bituma hagaragara igisa nkaho izi ngabo zitamukunda, ndetse zagiye zifata umwanzuro wo kwijyana muri 23 kuko zabonaga neza ko ziri koherezwa mu bintu bisa naho bidashoboka, operasiyo zigoye cyane ndetse operasiyo zidashoboka. Uyu mugabo aba yumva ko agomba kuzohereza mwa abasirikare, ari nacyo gituma bagenda bacucuma ndetse akabaho no gutsindwa mu bice afite. Uretse ubugome n'ibindi, uyu mugabo yamenyekanyeho ndetse akaza kuba yangurunuka n'abanyamurenge
Tshisekedi by'umwihariko ibyo yagiye abakorera nta kindi kidasanzwe uretse ko ari umwe mu batoni ba Tshisekedi ubarizwa kuri ubutaka ndetse akaba n'umwe mu bajenerali bahabwa amahirwe y'uko bahabwa n'indi myanya ikomeye muri guverinoma by'umwihariko muri leta y'amajoro y'iki gihugu cya Kongo. Imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana mu bice by'inkengero z'umujyi wa Uvira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Hari hashize iminsi myinshi cyane imirwano yumvikana mu bice nka Ruzizi, Rubaya ndetse ibice bitandukanye bikikije uyu mujyi wa Uvira, Poezero ndetse n'ahandi, kandi hagiye humvikana ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abasirikare b'abarundi bafatikanya muri uru rugamba, ndetse hagiye humvikana byinshi cyane mu bitero by'abasirikare b'igisirikare cya M23 bafatikanyije na MRDP twirwaneho hano za Mikenke, ahagiye hagwa ingabo nyinshi cyane z'igisirikare cya Kongo kugeza ubwo indege ya UN yaje gutanga umusada wo kuhakura imirambo yari yahabaye myinshi. N'amashusho yagiye agaragara kandi izi nkuru twarazibabwiye, gusa hari hashize iminsi hatumvikana ijambo ngo Uvira tombe, Uvira tombe. Kuri ubu ngubu nkuzaniye inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko M23 isa n'iyamaze gufata Uvira nta sasu ndetse yifata nta masasu cyangwa se amaraso y'abaturage ahamenekeye. Ibi byamaze kugaragazwa na operasiyo karabutaka z'intare za Sarambwe, zamaze kugaragaza neza ko ahubwo uyu mugizi urimo 80%, uretse ko nta mbunda baba bafite ziremereye cyane cyangwa se ibindi bikoresho bibagaragaza nk'abasirikare, bitewe n'uko uyu mujyi barizwamo abasirikare b'igisirikare cy'Uburundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ariko benshi cyane bamaze guca amarenga ko Uvira isa n'iyamaze kubatombe nyuma yo kugotwa ndetse ikaza koherezwamo abatasi benshi cyane bafite ibikoresho bitagaragazwa ndetse bafite n'uburyo bakoramo. Amakuru agaragaza neza ko M23 yamaze kwinjira muri uyu mujyi ndetse nk'uko yawufashe ubwa mbere ikawufata habaye imirwano mito cyane, ariko noneho amakuru aremeza neza ko uyu mujyi ushobora kuba ugiye kwigarurirwa hatabayemo ibiturika biremereye cyane. N'amakuru agaragaza imirongo y'ingabo z'abarundi zamaze gufata amabisi zisa n'iziri kugana ku mupaka wa Kavimvira. Ingabo za Tanzania zo zisa naho zamaze kwikura muri uru rugamba kuko izanyuma zari zije gutabara ziciwe ejo ku Mwaro, aho bivugwa neza ko amatagira kuri 7 yarazanye izi ngabo yatobaguye ndetse bamwe bakaza kwicwa, kugeza ubwo haje amato yo mu bwoko bwa high speed aje gutabara, akaba ari yasubiza y'imirambo mu gihugu cya Tanzania, aho kugeza ubu Samia Suluhu asa n'ufite pressure ikomeye cyane nyuma yuko yari yiyamwe kugarura ingabo kuri ubu butaka, akaza kubikora bitewe n'uko Tshisekedi yaramaze kumuhamagara mutabaza, bitewe n'uko ingabo za leta ya Kongo zari zimaze kwicirwa Mikenke zari zabaye nyinshi. Kugeza kuri ubu ngubu rero hagaragaye amabisi ndetse n'imodoka za gisirikare nyinshi cyane zerekeza ku mupaka wa Kavimvira. Bivugwa neza ko ingabo z'abarundi zamaze kubona amakuru neza ko zagoswe ndetse zamaze kugambanirwa ku buryo bukomeye cyane. Isaha iyo ari yose zishobora gutakaza uyu mujyi ndetse zinahasize umubare mwinshi cyane w'abasirikare baza kuhagwa. Sibo gusa kandi hagaragaye abazarendo bateje akavuyo kenshi cyane muri uyu mujyi, basa n'abari gusahura ibimeze nk'impamba berekeza ku mupaka wa Gatumba. Amakuru akavuga neza ko abazarendo basa naho bateje akavuyo muri uyu mujyi. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi ziracyari muri uyu mujyi, ariko ni nkeya nazo ziri kugenda zisubira inyuma. Benshi baribaza ikigiye kuba muri uyu mujyi, bisa nkaho M23 iwurimo ndetse aricyo kiri gutuma izi ngabo zigira ubwoba bukomeye cyane. Ubu tuvugana abacancuro bo amakuru aremeza neza ko batakiri kubarizwa ahangaha ndetse babaye bajyanywe mu bice bya Kisangani by'agateganyo, bitewe n'uko bisa nkaho uyu mujyi ushobora kuba ugiye kuberamo ikintu gikomeye cyane ku itegeko rya General Sultan Makenga wamaze kuba utanga ubutumwa buremereye cyane. Nk'uko amakuru abigaragaza, iki gisirikare cya M23 cyongeye gukoresha tekinike isa naho ari iya nyuma yo kurinda abaturage, bitewe n'uko bisa nkaho iyi mirwano mu gihe yakongera kubera muri uyu mujyi hashobora guteza ikibazo gikomeye cyane kirimo impfu nyinshi cyane, ndetse bitewe n'intwaro ziremereye cyane zamaze kugoteshwa uyu mujyi. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ni bamwe mu bafashe iya mbere rero, ndetse ingabo za leta ya Kongo zisa naho arizo zikiri kwihagarara, ariko abazarindo bamaze kuzitererana kandi bo basa naho ntacyo bashobora kwigezaho ari bonyine. Igisigaye nuko nabo baza gufata umwanzuro bakava muri uyu mujyi, ndetse tukaza kumva neza ko Uvira yabayetombe nyuma y'amasasu ashobora kuza kuba makeya yabaza kuresista badashaka kuva mu madefense y'izi ngabo. Gusa M23 isa n'iyabahaye akanya ko gukuramo izi ntwaro, bitewe n'uko bigaragara neza ko itigeze bagabaho ibitero biremereye cyane. Bari kwegeranya ibyo bashobora gukura mu nzira hakiri kare, kuko hashobora kuza kuba hagiye kuba amatangazo agaragaza ijambo Uvira tombe nyuma y'iminsi yari ishize iri jambo ritumvikana muri ibi bice.
Abaturage b'Abanyamurenge ndetse n'abandi batuye mu bice bikikije umujyi wa Uvira by'umwihariko abagabwaho ibitero bikomeye cyane na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo basa n'abari kwishimira ibyo bari kubona, kuko bari kubona ingabo nyinshi cyane zihetse ibikapu, izindi zifite amahema n'utumatura zihunga, bisa naho benshi bari kwibaza ikigiye kuba. Gusa ubwoba mu baturage ntabwo bwabura, kuko kubona abasirikare bimuka igitaraganya benshi bahita batekereza neza ko hashobora kuba hari amakuru akomeye cyane y'ikigiye kuba muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage bo baracyakora akazi kabo nk'ibisanzwe, ndetse amasasu menshi cyane ntarumvikana uretse mu nkengero, bisa nkaho ari amakuru y'ubutasi ari gukorerwamo imbere cyane, akaba ari cyo kiri gutuma hagaragaramo iyi muvuma isa naho itari isanzwe, aho byageze no mu bazarendo bagatangira gusahura impamba mu baturage ndetse n'amaduka muri uwo mujyi kugira ngo barebe ko bakongera guhungira ku butaka bw'u Burundi. Uyu mujyi wa Uvira ubu tuvugana urakontororwa n'igisirikare cya Kongo, ariko gisa naho ntaho gisigaye, kuko abagiteraga inkunga bamaze gusubira inyuma bitewe n'igitutu gikomeye cyane gisa n'icyamaze kujya kuri izi ngabo, bitewe n'uko ubutasi bwamaze kugaragaza inkuru zemeza neza ko ahangaha hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Ariko M23 yo uyu mujyi kabiwurimo, ndetse ibintu byatewe ubwoba izi ngabo. M23 yagiye igaragaza uburyo bwinshi cyane bw'imirwanire, benshi cyane kuri ubu bari kwibaza ikigiye kuba. Ubu tuvugana M23 abagenzuzi ndetse n'abandi bavuga neza ko muri uyu mujyi wa Uvira ifitemo abasirikare benshi cyane, ndetse baba bafite uko babanye n'abaturage, ndetse abaturage babashyigikira mu ibanga rikomeye cyane, ariko kandi bakaba batagaragara bagendana imyenda ya gisirikare ndetse n'intwaro ku manywa, ahubwo bakaba bakurura amakuru ndetse no kumenya defense ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora gutanga amakuru ku bijyanye n'uwo bahanganye. Ubu ngubu amaveni yose atandukanye ndetse n'ahabarizwa abawazarendo ndetse n'ibirindiro byabo aho bashobora guca, ubu ngubu hose hamaze kumenyekana bitewe n'ubutasi bukomeye cyane bukorana n'abaturage, bakaba bari hafi y'izi ngabo ziba zirinze uyu mujyi. Ni igitutu gikomeye cyane rero ingabo z'Abarundi benshi baravuga neza ko zishobora kudahita zihajya hakurya ku butaka bw'u Burundi, ahubwo zikaba ziri hafi n'umupaka, akaba ariho ziba zishinze ibirindiro nyuma y'uko zamaze kwimuka ndetse zikajya hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Burundi nyine iwabo. Bikavugwa neza ko bari kureba aho ibintu biherera ku buryo bashobora kuza guhita bambukira kuri uyu mupaka bakavimvira hatabayeho kugorana mu gihe haba hagize ibiba kandi bikomeye. Ubwoba bukomeye cyane, ndetse abacancuro bo bamaze kugira Kisangani, naho aho bivugwa neza ko M23 ikomeza kugenda igerageza kuba yahatera ibitero bikomeye cyane, ariko bikaba ibitero shuma byo kugira ngo iburizemo imigambi iri kuhapangirwa yo kuyigabaho ibitero. Amakuru amaze kutugeraho none n'amakuru yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyamaze kunanirwa kurinda umutekano w'abacancuro baje kugiha umusada kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hashize igihe kinini cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyifashisha abacancuro mu musada ukomeye cyane wo guhangana na M23. Ibi byahereye mu bice bitandukanye bya Sake, Minova ndetse no mu mujyi wa Goma, mwarabibonye cyane ubwo bahafata ari ibihumbi n'ibihumbi ndetse n'ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare, bikaza kurangira imiryango ndetse n'ibihugu abacancuro baturukamo bitakambiye igihugu cy'u Rwanda maze kikabahinzira, kuko M23 yari yamaze kugota ibice bikomeye cyane ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma kitakiri gukoreshwa. Ubu rero noneho ibigezweho hano mu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko hari hamaze igihe abacancuro n'ubu baracyahari bo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackout ndetse n'abandi baturutse mu gihugu cya Colombia, aho Kisekedi abishyura yabo iri tsinda ryabo maze bakaza kumuha umusada. Kuri ubu kontara bari bafite ari kontara ivuga neza ko baje gufasha mu bijyanye no gukoresha drone ndetse no gukontorora ikirere ndetse no gutrakinga aho abarwanyi ba M23 baherereye, kugira ngo babone uko bahagaba ibitero, by'umwihariko ngo abakuru muri bo barimo n'abajenerali bakuru barimo nka General Sultani Makenga. Ibi byagiye bigerageza gukorwa inshuro nyinshi cyane, ariko ubu ngubu M23 imaze kwemeza isi yose ko nta muntu ushobora kuzayikura kuri ubu butaka. Byamaze kumenyekana neza ko intare za Sarambwe M23 muri operasiyo zikomeye cyane yari yamaze gutata amakuru y'inzu aba bacancuro bararamo, ndetse n'inzu yari iherereye hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse inzu yari iri muri quartier idatuwemo n'abandi bantu benshi cyane kubw'umutekano wabo. Umutekano uba wakajijwe, aba bacancuro barindirwa umutekano n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakiya nk'uko byagaragaye, ariko kandi byasaga naho nta wakekaga ko
M23 yakishura muri iyi operasiyo mu mujyi wa Uvira rwagati ndetse mu mujyi iki gisirikare cya M23 kidafite. Ariko benshi bahise babihuza nuko M23 ifite abakomando benshi cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ahubwo bataba bambaye imyenda ya gisirikare, aribo baje gukora iyi operasiyo nyuma yo kugezwaho ibikoresho ndetse bahita babirangiza. Aho amakuru agaragaza neza ko iyi nyubako aba bacancuro barimo ndetse yamaze kuba igabwa y'igitero gikomeye cyane M23 igasohororamo 4, abandi 3 bagahita bicwa mu mirwano yahabereye bagerageza kwirwanaho. Ariko kandi imbere y'uko abacancuro bafatwa habanje imirwano ikomeye cyane, aho abarinzi b'iyi nyubako babanje guhangana n'abakomando ba M23 bikaza kurangira M23 ibahigitse kuko yari yamaze kubagwa gitumo mu ijoro, ndetse ibi byabanje kugirwa ibanga. Ariko amakuru yamaze kujya hanze kugeza ubu byerekana neza ko mu rukerera rw'uyu munsi ariho operasiyo yabaye successful, ndetse biza kuba confirm ko M23 yatanze isomo rikomeye cyane ku bacancuro. Bigenze bite kugira ngo intare za Salambwe noneho zitangire gusanga abacancuro aho baba ndetse zinamenya amakuru y'aho bacumbitse? Ibi bisa nkaho ari ukwiyorera ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko izi ngabo za leta ya Kongo zifatanyije n'abacancuro zakoze iperereza rinyuze mu butasi bwazo ndetse n'andi makuru yatanzwe n'abagambanyi, bakaza kumenya aho Lieutenant Colonel Wiringoma yaraye wari umuvugizi w'iki gisirikare cya AFC M23, bakaza kumugabaho igitero gikomeye cyane hariya za Rubaya cyanamuhitanye. M23 nayo yatangiye gukoresha ubwenge bwayo, dore ko yo itakoresheje drone bitewe nuko idafite nyinshi cyane mu bijyanye nizo yakoresha muri ibi bitero. Operasiyo gikomando inyuze ku butaka yitwaje ibikoresho karabutaka ndetse y'umuvuduko udasanzwe niyo yabashije kuba yafata aba bacancuro. Inkuru iragaragaza neza ko M23 ibi yabikoze mu rwego rwo guhangana n'ibitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bigabwaho mu kirere. Ariko kandi amakuru akaba avuga neza ko aba bacancuro atari bo bonyine bari muri ibi bice, ariko bano ngo ni bamwe mu b'ingenzi nk'uko amakuru abigaragaza. Abasanzwe muri iyi nyubako barashwe ndetse abandi bafatwa mpiri nk'uko namaze kubikubwira. Ariko kandi ibyinshi byagiye bitindwaho n'ukuntu abarindiye inyubako bamaze kugenda bacucumwa na M23 nyuma yo kurasana nayo, ndetse no muri M23 bagakomerekamo abasoda bagera kuri 3, ubwo n'abasirikare b'iki gisirikare cya M23. Bikaza kugaragara neza ko yari umutego ukomeye cyane intare za Salambwe zari zamaze kubatega, ndetse ko zabatunguye cyane. Ntawatekerezaga izi operasiyo mu bice M23 idakontorora nko mu mujyi wa Uvira. Ariko kandi benshi bahise bahuza ndetse n'imitwerere ya M23. Benshi bavuga neza ko intare za Salambwe zisa naho zakomeje kugenda zikora kwinjirira uyu mujyi ku buryo bugaragara. Benshi bavuga neza ko muri umujyi wa Uvira nubwo hatagaragara M23 ifite impuzankano n'ibikoresho, ariko huzuyemo benshi mu barwanyi b'uyu mutwe aribo bakomeje kugenda bakora mu operation atandukanye mu bice bitandukanye. Kuri ubu ngubu noneho operasiyo yari itahiwe nyuma y'abakoroneri ndetse n'abandi basenior officers b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Abangaba bagiye bafatwa ndetse abandi bakicwa mu minsi mike ishize. Hari hatahiwe aba bacancuro ndetse bamaze guhabwa isomo rikomeye cyane. Benshi bahita bavuga neza ko M23 ishaka kuzigarura uyu mujyi wa Goma ndetse ikabikora bucece, nk'uko benshi bagaragaza neza ko intare za Salambwe zikomeje kuba ziwugaragaramo, ariko kandi ukabutabatandukanya n'abaturage. Ubu tuvugana abacancuro amakuru yemeza neza ko abapfuye bamaze gupfa ndetse imirambo yabo yasigaye kuri iyi nyubako babagaho, ndetse abandi bamaze gufatwa mpiri bahise bashyirwa ibitambaro mu maso ndetse baboherwa amaboko inyuma, bahita bajyanwa n'abakomando byihuse cyane. Amakuru avuga neza ko abaje gutabara ndetse baje gusanga intare za Salambwe zamaze kuhava bagerageza kuzikurikira, ariko bisa nkaho bibaye iby'ubusa bitewe n'uko iyo operasiyo yari yapanzwe ndetse wari bubitambike wese yari guhita asiga ubuzima. Ikindi gisebo gikomeye cyane ku bacancuro baje gutanga umusada ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisa naho cyongeye kugaragara ku maso y'aba bacancuro. Amakuru avuga neza ko ubu ngubu baherereye mu madefense ya M23, ariko uwatanze amakuru atigeze atangaza ibirindiro bajyanywemo bitewe n'umutekano ndetse no kuba hashobora kugabwa ibitero bikomeye cyane. Amakuru kandi atugira haravuga neza ko n'abacancuro baherereye Kisangani ku kibuga cy'indege batorohewe n'ibitero M23 ikomeje kugenda ihakora ibitero shuma byo kuba yababuza equilibre bitewe n'ibyo babateganya gupanga. Hibutsa ko iki kibuga cy'indege cya Kisangani cyangijwe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya M23 byakoresheje drone byizo mu bwoko bwa kamikazi bitunguranye, birangira harashwe ibi bibombe maze byangiza indege ndetse na systeme abacancuro ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakoreshaga bagaba ibitero za Minembwe na Mikenke ndetse n'ahandi mu nkengero z'umujyi wa Uvira aherereye ingabo za M23. Ibi byemerewe na Dr Oscar Barinda, umunyamabanga wa M23, avuga neza ko ibi bikora kugira ngo bakomeze kubungabunga umutekano w'abaturage ndetse no kuba ingabo zabo ziba zizeye neza ko
izi drone zitaza kugenda azibarasaho. Amakuru kandi avuga neza ko ibitero byinshi byaturukaga hakuriya ku butaka bw'u Burundi ahangaha ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya i Bujumbura, bisa nkaho byagabanyije umurindi nyuma y'indege zigera kuri ebyiri ziganjemo izo mu bwoko bwa drone za CH-40 yahanuye. Bisa nkaho ari ubwoba bukomeye cyane bitewe n'ibirometero bihari kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Bisa nkaho izi ndege ziyageramo 23 yamaze kuzitegura ndetse no kuzibarira bitandukanye n'izaturukaga hano Kisangani zazaga zirekura umuriro, dore ko ari nazo zavuyemo izarimbuye umudugudu wose Minembwe, aho abanyamurenge bongeye kwicwa. Ibintu bikomeza kugenda bigaragaza neza ko iyi leta ya Tshisekedi ikomeje kugenda ikora ibyaha bikomeye cyane by'intambara. Si ibi gusa kandi hakomeje kuvugwa amakuru neza ko 23 yamaze kwerekeza za Rucuru mu bice bitandukanye. Benshi bati intare za Sarambwe aha rubanza, izi ntare za Sarambwe zishaka no kuzambuka uruzi rwa Nili maze zikerekeza hakurya za Kinshasa. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso 23 ikomeje kugenda igaragaza muri operasiyo zitandukanye ndetse n'ibice ikomeje kugenda yadivansingamo. Inkuru ikomeye cyane itugeraho ituruka ku butaka bw'u Burundi iremeza neza ko nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kera kabaye yemeye kujya kwivuza indwara maranye igihe kinini cyane mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni nyuma y'uko uyu mugabo yagiye yingingwa n'abakurikiranira hafi ubuzima bwe ndetse n'abarimo umugore we nabo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi bamusaba ko yajya kwivuza indwara ko bamaze kumubonera ibitaro byazamukurikirana maze akazagaruka kuri ubutaka bw'u Burundi yaramaze koroherwa ndetse kaza kumufasha mu gukomeza inshingano ze. Uyu mugabo yagiye abirwanya ndetse bigasa nkaho adashaka no kugaragaza ukuri, maze abamuri hafi bavuga neza ko akomeje kugenda yirinda igisa na kudeta gishobora gutegurwa mu gihe yaba atakiri kuri ubu butaka. Ibi twagiye tubigarukaho ndetse tubabwira ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nyiri cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yanamazeho umunsi umwe n'igice muri koma nyuma y'uko ubu burwayi bwari bumaze kumurembya kera kabaye. Noneho uyu mugabo yemeye kuba yakerekeza hakurya mu gihugu cy'Ubuhinde aho agomba gufata rutema ikirere ikaza kumujyana, maze kuri ibi bitaro abamukurikiranira hafi bakaza gukomeza kumuba hafi, dore ko bivugwa neza ko uyu mugabo ubuzima bwe bwakomeje kugenda bujya habi. Ni mu gihe hari hashize amezi agera kuri 2 n'igice uyu mugabo yagaragaye mu ruhame inshuro imwe nabwo bigaragara ko adafite imbaraga, maze nyuma aza kuremba cyane. Abamukurikiranira hafi bakomeza kugenda bamusaba ko yajya kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde kuko bari baramaze kubona ndetse igisa naho ari ibitaro bamaze gukominikana ndetse bababwira uburwayi bwe, bababwira neza ko bamuzana bakamufasha. Ibi bitaro byo mu Buhinde Tshisekedi ndetse na General Neva baraganyiriye baza gusanga mu gihe uyu mugabo yaba afashe umwanzuro wo kujya kwivuriza muri iki gihugu cy'Ubuhinde byemezwa neza ko ashobora kuzaterwa kudeta nk'uko inama yayigirwaga na Perezida Tshisekedi w'igihugu cya Kongo. Baza gufata umwanzuro w'uko adashobora gusohoka iki gihugu, ashyiraho kondisiyo ikomeye cyane ko naramuka asohotse iki gihugu azajyana na bamwe mu bo atizeye barimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bayobozi bakuru muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi barimo abasirikare bakuru. Nyamara byaje kurangira bibaye nkaho ibi bintu bitazakunda kuko ntabwo bari gufata urugendo ari abayoboye igihugu cyose ngo baze kujya mu gihugu cy'Ubuhinde, maze igihe uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi azamarayo nayo bamaraneyo, ahubwo hakomeje kuba ikigerageza nko kumuvurira kuri ubutaka bw'u Burundi. Nyamara byaje kuba iby'ubusa. Kuri ubu rero yamaze gufata umwanzuro. Inkuru zinavuga neza ko yamaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde aho agiye kwivuza. Ku butegetsi harasigara abasanzwe bayoborana nawe ndetse bisa nkaho yasizeho ingenza zikomeye cyane na za maneko. Umutekano ku ngoro y'umukuru w'igihugu uba wakajijwe cyane ndetse kugira ngo iyi kudeta yikangaga ikomeze kugenda iburizwamo. Ni nyuma kandi y'ifungurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe y'iki gihugu cy'u Burundi, wafunguwe nawe yaraziraga kugerageza guhirika ubutegetsi ndetse no kuba yakora kudeta. Uyu yarekatiwe burundu maze aza gufungurwa hashize imyaka 3 yonyine. Ibintu byakomeje nabyo guteza uruntu dore ko bivugwa neza ko yafunguwe nta ruhare perezida w'iki gihugu cy'u Burundi abigizemo, nabyo byamuteraga ubwoba akibaza uko General Alain Guillaume Bunyoni afunguwe ndetse mu gihe yarashinjwe ibyaha bikomeye cyane ndetse byanishijwe igihano gikuru hano ku butaka bw'u Burundi kirimo igihano cyo gufungwa burundu. Ibi nibyo byagiye bituma uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atizera cyane abo
nabo bayoborana iki gihugu. Ibi kandi byabaye intandaro mu gihe igisoda cy'Uburundi cyorezwaga ku butaka bwa Kongo, hakaza kugaragara imibare myinshi y'ingabo z'abarundi zigwa kuri ubu butaka, ndetse ntibize guhagarika perezida cy'igihugu cy'abarundi kubohereza, ndetse biza guteza urunturuntu, aho abasirikare bakuru bavugaga neza ko ibi perezida wabo ari gukora ari amakosa akomeye cyane, nyamara ntahuze nabo bitewe na gahunda yarafitanye na perezida cy'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, wakomeje kuvuga neza ko uyu ari inshuti ye magara. Ubu tuvugana rero General Nave yamaze kwerekeza hakurya ku butaka bw'igihugu cy'Ubuhinde, dore ko atari na hafi nk'uko bigenda bigaragara. Uyu rero agiye gukurikiranwa kuri iyi ndwara, benshi barakomeza kugenda bamwifuriza kuba yakira, natwe nibyo tumwifuriza, ariko kandi nubwo yagiye umutima nturi hamwe, aravuga neza ko igisa na kudeta bagomba kukimurinda, we yashinze kuba bakurikirana ibikorwa bitandukanye bishobora gukorerwa kuri televiziyo y'igihugu, ku ngoro ishinga amategeko ndetse no ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Aha hose abaharinda basa naho bongerewemo abandi bashya, ariko bivugwa neza ko ari maneko z'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga neza ko izi mpungenge ze zifite ishingiro bitewe n'uko muri minsi atameranye neza n'aba bayoborana iki gihugu cy'u Burundi, bisa nk'aho baba bashaka kumutembagaza, nk'uko nawe yagiye abyivugira neza ko yamaze kumenya amakuru neza ko benshi mu bo bakurana batamukunda ndetse batamucira akaruru utega. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragara umunsi ku munsi mu bikorwa bye, ndetse ahagenda agaragaza neza ko asa n'utishimye. Nubwo bimeze gutya ariko reka twigarukire hakurya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho imirwano ikomeje mu bice bya Mikenke ndetse no mu bice bitandukanye, aho M23 ikomeje kwa divansinga, ingabo z'abarundi ziracyakubitwa kugeza ubu. Ibitero bikomeye cyane biracyagabwa ahitwa Puezero ndetse no mu kibaya cya Ruzizi, Sange na Fizi na za Baraka, hose imirwano irakomeje. Ingabo z'abarundi zikomeje gukorerwa umutwaro ukomeye cyane wo guhangana na M23, bisa nkaho badafitiye ubushobozi, bitewe n'uko bigaragara neza ko bari gutakaza ingabo nyinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ntihagire igice bigarurira. Hari ugutakaza abasirikare ariko ukaba wagira ku ntego. Ibi rero ntabwo ari byo biri gukunda, kuko bari gutakaza abasirikare bikaza kurangira nta n'igice bafasha, ahubwo nibyo bari bafite bagenda babikurwamo n'intare za Sarambwe zifatikanyije na MRDP kwirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge nazo zamaze kurya karungu, zerekana neza ko zizarwana ku mutekano w'abanyamurenge, nk'uko babisigiwe nk'umurage na General Ruhunda Makanika, wakomeje kugenda babwira neza ko batazemera kongera gutega amajosi ngo bicwe nk'uko byakozwe mu myaka yatambutse. Imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana mu bice by'inkengero z'umujyi wa Uvira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Hari hashize iminsi myinshi cyane imirwano yumvikana mu bice nka Ruzizi, Rubaya ndetse ibice bitandukanye bikikije uyu mujyi wa Uvira, Puezero ndetse n'ahandi, kandi hagiye humvikana ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abasirikare b'abarundi bafatikanya muri uru rugamba, ndetse hagiye humvikana byinshi cyane mu bitero by'abasirikare b'igisirikare cya M23 bafatikanyije na MRDP twirwaneho hano za Mikenke, ahagiye hagwa ingabo nyinshi cyane z'igisirikare cya Kongo, kugeza ubwo indege ya UN yaje gutanga umusada wo kuhakura imirambo yari yahabaye myinshi. N'amashusho yagiye agaragara, kandi izi nkuru twarazibabwiye. Gusa hari yashize iminsi yatumvikana ijambo ngo Uvira tombe, Uvira tombe. Kuri ubu ngubu nkuzaniye inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko M23 isa n'iyamaze gufata Uvira nta sasu, ndetse yifata nta masasu cyangwa se amaraso y'abaturage ahamenekeye. Ibi byamaze kugaragazwa na operasiyo karabutaka z'intare za Sarambwe, zamaze kugaragaza neza ko ahubwo uyu mugizi urimo 80%, uretse ko nta mbunda baba bafite ziremereye cyane cyangwa se ibindi bikoresho bibagaragaza nk'abasirikare, bitewe n'uko uyu mujyi barizwamo abasirikare b'igisirikare cy'Uburundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ariko benshi cyane bamaze guca amarenga ko Uvira isa n'iyamaze kubatombe nyuma yo kugotwa, ndetse ikaza koherezwamo abatasi benshi cyane bafite ibikoresho bitagaragazwa ndetse bafite n'uburyo bakoramo. Amakuru agaragaza neza ko M23 yamaze kwinjirira muri uyu mujyi, ndetse nk'uko yawufashe ubwa mbere ikawufata habayemo imirwano mito cyane, ariko noneho amakuru aremeza neza ko uyu mujyi ushobora kuba ugiye kwigarurirwa hatabayemo ibiturika biremereye cyane. N'amakuru agaragaza imirongo y'ingabo z'abarundi zamaze gufata amabisi zisa n'iziri kugana ku mupaka wa Kavimvira. Ingabo za Tanzania zo zisa naho zamaze kwikura muri uru rugamba, kuko izanyuma zari zije gutabara ziciwe ejo ku Mwaro, aho bivugwa neza ko amato agera kuri 7 yarazanye izi ngabo yatobaguye, ndetse bamwe bakaza kwicwa, kugeza ubwo haje amato yo mu bwoko bwa high speed aje gutabara, akaba ari yasubizayo imirambo mu gihugu cya Tanzania, aho kugeza ubu Samia Suluhu asa n'ufite pressure ikomeye cyane nyuma
ko yari yiyamwe kugarura ingabo kuri ubu butaka, akaza kubikora bitewe n'uko Tshisekedi yari amaze kumuhamagara mutabaza bitewe n'uko ingabo za leta ya Kongo zari zimaze kwicirwa mikenke zari zabaye nyinshi. Kugeza kuri ubu ngubu rero hagaragaye amabisi ndetse n'imodoka za gisirikare nyinshi cyane zerekeza ku mupaka wa Kavimvira. Bivugwa neza ko ingabo z'abarundi zamaze kubona amakuru neza ko zagoswe ndetse zamaze kugambanirwa ku buryo bukomeye cyane. Isaha iyo ari yose zishobora gutakaza uyu mujyi ndetse zinahasize umubare mwinshi cyane w'abasirikare baza kuhagwa. Sibo gusa kandi hagaragaye abazarendo bateje akavuyo kenshi cyane muri uyu mujyi basa n'abari gusahura ibimeze nk'impamba berekeza ku mupaka wa Gatumba. Amakuru akavuga neza ko abazarendo basa naho bateje akavuyo muri uyu mujyi. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi ziracyari muri uyu mujyi ariko ni nkeya nazo ziri kugenda zisubira inyuma. Benshi baribaza ikigiye kuba muri uyu mujyi, bisa nkaho 23 iwurimo ndetse aricyo kiri gutumiza ingabo zigira ubwoba bukomeye cyane. Ubu tuvugana abacancuro bo amakuru aremeza neza ko batakiri kubarizwa ahangaha ndetse babaye bajyanywe mu bice bya Kisangani by'agateganyo bitewe n'uko bisa nkaho uyu mujyi ushobora kuba ugiye kuberamo ikintu gikomeye cyane ku itegeko rya General Sultan Makenga wamaze kuba utanga ubutumwa buremereye cyane. Nk'uko amakuru bigaragaza, iki gisirikare cya 23 cyongeye gukoresha tekinike isa naho ari iya nyuma yo kurinda abaturage bitewe n'uko bisa nkaho iyi mirwano mu gihe yakongera kubera muri uyu mujyi hashobora guteza ikibazo gikomeye cyane kirimo impfu nyinshi cyane ndetse bitewe n'intwaro ziremereye cyane zamaze kugoteshwa uyu mujyi. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ni bamwe mu bafashe iya mbere rero, ndetse ingabo za leta ya Kongo zisa naho arizo zikiri kwihagararaho ariko abazarindo bamaze kuzitererana kandi bo basa naho ntacyo bashobora kwigezaho ari bonyine. Igisigaye nuko nabo baza gufata umwanzuro bakava muri uyu mujyi ndetse tukaza kumva neza ko Uvira abayetombe nyuma y'amasasu ashobora kuza kuba makeya yabaza kuresista badashaka kuva mu madefense y'izi ngabo. Gusa aba 23 isa niyabahaye akanya ko gukuramo izi ntwaro bitewe n'uko bigaragara neza ko itigeze bagabaho ibitero biremereye cyane. Bari kwegeranya ibyo bashobora gukura mu nzira hakiri kare kuko hashobora kuza kuba hagiye kuba amatangazo agaragaza ijambo Uvira tombe nyuma y'iminsi yari ishize iri jambo ritumvikana muri ibi bice. Abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abandi batuye mu bice bikikije umujyi wa Uvira by'umwihariko abagabwaho ibitero bikomeye cyane na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo basa n'abari kwishimira ibyo bari kubona kuko bari kubona ingabo nyinshi cyane zihetse ibikapu, izindi zifite amahema n'utumatura zihunga. Bisa naho benshi bari kwibaza ikigiye kuba. Gusa ubwoba mu baturage ntabwo bwabura kuko kubona abasirikare bimuka igitaraganya benshi bahita batekereza neza ko hashobora kuba hari amakuru akomeye cyane y'ikigiye kuba muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage bo baracyakora akazi kabo nk'ibisanzwe ndetse amasasu menshi cyane ntarumvikana uretse mu nkengero. Bisa nkaho ari amakuru y'ibutasi ari gukorerwamo imbere cyane, akaba aricyo kiri gutuma hagaragaramo iyi muvuma isa naho itari isanzwe, aho byageze no mu bazarendo bagatangira gusahura impamba mu baturage ndetse n'amaduka muri uyu mujyi kugira ngo barebe ko bakongera guhungira ku butaka bw'u Burundi. Uyu mujyi wa Uvira ubu tuvugana urakontororwa n'igisirikare cya Kongo ariko gisa naho ntaho gisigaye kuko abagiteraga inkunga bamaze gusubira inyuma bitewe n'igitutu gikomeye cyane gisa n'icyamaze kujya kuri izi ngabo bitewe n'uko ubutasi bwamaze kugaragaza inkuru zemeza neza ko ahangaha hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Ariko 23 yo uyu mujyi kabi urimo ndetse ibintu byatewe ubwo izi ngabo 23 yagiye igaragaza uburyo bwinshi cyane bw'imirwanire. Benshi cyane kuri ubu bari kwibaza ikigiye kuba. Ubu tuvugana 23 abagenzuzi ndetse n'abandi bavuga neza ko muri uyu mujyi wa Uvira ifitemo abasirikare benshi cyane ndetse baba bafite uko babanye n'abaturage ndetse abaturage babashyigikira mu ibanga rikomeye cyane, ariko kandi bakaba batagaragara bagendana imyenda ya gisirikare ndetse n'intwaro ku manywa, ahubwo bakaba bakurura amakuru ndetse no kumenya defense ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora gutanga amakuru ku bijyanye n'uwo bahanganye. Ubu ngubu amaveni yose atandukanye ndetse n'ahabarizwa abazarendo ndetse n'ibirindiro byabo aho bashobora guca ubu ngubu hose hamaze kumenyekana bitewe n'ubutasi bukomeye cyane bukorana n'abaturage, bakaba bari hafi y'izi ngabo ziba zirinze uyu mujyi. Ni igitutu gikomeye cyane rero. Ingabo z'abarundi benshi baravuga neza ko zishobora kudahita zihajya hakurya ku butaka bw'u Burundi, ahubwo zikaba ziri hafi n'umupaka, akaba ariho ziba zishinze ibirindiro nyuma y'uko zamaze kwimuka ndetse zikajya hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Burundi nyine iwabo. Bikavugwa neza ko bari kureba aho ibintu biherera ku buryo bashobora kuza guhita bambukira kuri uyu mupaka wa Kavimvira hatabayeho kugorana mu gihe haba hagize ibiba kandi bikomeye. Ubwoba bukomeye cyane ndetse abacancuro bo bamaze kugira Kisangani, naho aho bivugwa neza ko 23 ikomeza kugenda igerageza kuba yahatera ibitero bikomeye cyane, ariko bikaba ibitero shuma byo kugira ngo iburizemo imigambi iri kwapangirwa yo kuyigabaho ibitero.